Silikali ya mozi ya wisa kwithia twikale dala maisha ma ula mundu muka wa Bible. Oligenola we ni Elisha wa Elisha. Ani Elisha. Ala. La mwiye kamutu kala keba. Gajieleta tu wetu yanatuigwa. Actually you nweze kukwende kwa ziada. Wa yandu eno ndungi. Maisha ma ndo ingiala meba ground ju. Mai ndewo ya ese wiyo ya chau. Ndewo ya wiyo ese uni ya chau. Undo yuzilingi tutwe baniveja kwani ye kilo ile. Kwa miziliana yeza wizo mbea yeza kilo ile niti alamu za muima. Kwani kilo ile ziyada kwa wanando miana. Edawe na family nezi no liuwe ye mwono iti yale lwaneka kaidi kata uwe. Anahera wena ziyada ile uwe kilo kemwe. Sa weo uwe kilo genge. Uwe kilo genge. Na uthuko maambeza ziyana. Wamo dhana thuko. Eune lea kolio. Wamo dhana thuko maambeza ziyana. Thuko maambeza ziyana. Na tiyo mutu uo kwa kwenda. Na tiyo mutu, venda kamboka. Venda kamboka venda mauta mafu. Wena azu lito mwene for that. Ha? Yes. Lito mwana for that. So these tuko wa liter 1 either wadi udhimi wa masala tuko wa 120 wadi sopo ile ane ba 150 160 or in for that. Ende hizi ndo ziyabanda bindazi yaza niki. That is the question. Ile yokuti. Isi ndo hii bonivenja hii. Siyabanda kumo ebinda yulo nze ngulika na Silikali na ebinda yaze ya jawo ekata jawo makabikana ne kwani zino leu abanda ne leu naweze akamutabiye bonivenja mundu inanza understand ona eza nakigamba ndeme bolele yangewa nizokulya kwewata ikintu jambe kuyanza then musiogaga saboni mwa Mathoowa ma Syindu undo ikete kubanda rayane makume anga nundu wasisia alao theme kwite kibela pai mundu uko address undu ono Azimio na Kenya Kwanza mena MPs na senators but mumoka kutulonzela undu makeka mosa serikali twaile ni kuona angelekanio na halame serikali ni oyu that o ando ama biashara ni momaketie ku finance campaign sio na yu mayeti kila kutetea Syindu ile ya maana bano mjanja mwana otia gazi na rungu toko manana zene beni musioka kuma kabati mwene mawadhi mokene dile na gaze boni mjanja kukitu kilo kimwicha mtu ni 115 ona ndise kana Kenya point is ya biashara ku finance politics baby nda Minister of Interior Fred Matiang'i una commented na Kenya Association of Manufacturers kana something like that na ana mea inyu ninyu mukweto finance campaign mehoka kwenye makamwea tunengimbiza sia nondo na sia campaign twalika serikali ne tukamusese ya muiga ibako ti Syindu tukamwitikile Mathoowa siondo mukwenda aweze basi ndo inena wa Matiang'i nanye ando makona ata dictator aka nako kuna mundu mwana tuwa nena aimo kwa hii ana siasa maito bendo wanesia let me tell you kendo kimene manira ja mwana siasa niko bendo wa reality eka tuye kanjoke kana politics yani taimati yangi besi ndo nena ukevya nena imaanisha na ikindu kitadia Mwenenthi kikozwa ke serious lakini kiko ke serious ewe leta kwazia twatha ukana ito twetha ukia ito tona usakuwa asa atongo ingendile wash hizi ndo cia muthemba chozi wo ke siasa so I think ndivi ndatwambe uzone yolwa ku control Mathoowa mjanja yezi toko lo ndio ndene liberal market kana sokuru but bata wa kuisondu tu control nondo okweli nekana atande the mateki advantage akangotabigela nondo payungwa kitumi utono nenga ondo muturo na kwambata na shilingi 80 kana 60 kana 50 within 1 week there is no hakuna akangonenge kitumi kiani Bonivenja oila wewe Silikali ni yandu atatu na utalela Musumbe Nzamba na Mudwi andu asu atatu no masila Musumbe na yu Mudwi no controller Silikali nundo ni wa hetie niko ndo andaike no nenie adui mayeka andu vetting
Ukaba? Ukaba? Akadu tabia. Kimauta. Ukaza simauta. Naito. Watu wetelaba. Ukokambia kanyaka yingi. Koti twale yakuwe ba. Ukoka munuka. Sijui nini. Contractor now. My engineer ma contract yokana kaka aturebye ndo zya ma contract kickbacks Syindu sikwenda kasiume simbo to siyoke kena aturebye mebaka ata na bot ye ikeka live ndo yena wezi yokombe muzumbe uzu ezone na ziara yawe kwa kumoko ni manga my friend